Šone. Danas ćemo da igramo Minecraft. Ovo je treća epizoda kako preživjeti Minecraft i za danas imamo dva zadatka. Jedan je da napravimo ovu kuću, a drugi je da napravimo farmu. Pošto kao što vidite ostajemo bez hrane, a svinje nisu baš pouzdan izvor hrane, tako da ćemo morati da se zadovoljimo farmom. Znači dobijemo oko škode, da vidim da li ona ima nešto mesa. Pošto uglavnom imaju, kad imaju, evo, tamo. Ok. I šta bi trebalo, ako se sjećam dobro šta sam stavio vamo. Imamo kamenje ovdje, jeste. Čisto kamenje. Ovdje nemamo ništa, dobro, ne veze. I šta ćemo, imamo pesak, to ćemo da metnemo ovdje. Ćemo još možda 3 komada. Ovdje ćemo da stavimo i ovdje ćemo drva. Sad ću da vam pokažem kako će da izgleda kuća, to je kako se ja nadam da će da izgleda kuća. Sad ćemo ovako. Sada trebalo bi ovo da zamenimo sa ovako. Ovo da skinemo. I ovo, sad je bolje. I da počnemo da proširujemo odavde. U stvari, ne baš, ne odavde, nego ćemo da krenemo da ređemo ovo. Ovako. A krov ćemo da popunimo odavde. Znači imamo, ne odavde, treba skinemo ovo. I popunimo sve do... Što ovdje? U stvari u principu, da. Sjeo sam se, ne treba ovako, nego treba ipak da produžimo jednom i da provučemo ovdje u linicu. Dalje, ovo popunimo. U stvari mislim da ćemo da skinemo posle ovaj kamen, ali ajde sad da ne razmišljamo nešto puno. Ok. I provučemo i ovu liniju odavde. I treba da odredimo gdje će vrata da nam budu. Rećemo, čekaj, ovdje 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok, možemo ovdje. I ovdje. I ok, stavit ćemo ovdje staklo. Da preko dana ne bude mrak. I to je bilo to. Za početak. Sad ćemo da razvijamo malo ovo. Ovako. Ok. Imamo još stakla, imamo još kamena. Ne toga, nego kamena. I stavit ćemo ovo ovdje, ovako. Mislim da bi trebalo da sklonimo ovo drveće ovdje zato što smeta i to ću da uradim sad. Ok. Ovako bi trebalo izgledati, to jest ovako sam zamišljao. Pomerio sam vrata odavde k vama zbog nekih problema ovdje. Kad se vrata otvore, ne mogu poslije da se zatvore iz nekog razloga. Pa mislim da je ovdje ok da budemo. Naravno ovo ćemo morati da osvetljamo. Sad, ovako. Iz polja. Ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Ovdje, ovdje. Da, ovako je bolje. Bolje, šta? I dalje, to jest i dalje,
mi je prazan hunger bar, morat ću da pojedem nešto. I sutra, to jest kad se probudim, premestit ćemo sve stvari odavde. Zovem male, kako bi ovo nazvao, nemam pojma, sklonište ili što već, sve ćemo da prebacimo tamo. Pa odavde, ovo, ovo i ovo. I krevet. I ne još ovaj chest, zato još nisam spreman. Sve ćemo da prebacimo ovde. Pravit ćemo mali zid od chestova. Sad ćete vidjeti kako. Samo da preuradimo ovdje sve što treba. Pravit ćemo ovako. Pravit ćemo jedan chest za sad ovdje. Čisto da ostavimo sve stvari što treba. I ovo ćemo da otvorimo. I ovdje ćemo da se stavimo ovdje, 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 ovdje. Ovdje. I ovdje. I ovdje. Ok. Sad ćete vidjeti kako će izgledati, sad ćemo da ostavimo sve što nije potrebno sada, trenutno ovdje, da možemo da premestimo sve tamo. Ok. Sklonimo sve odavde. Rado bi ostavio ovo ovdje, ali izgleda ružno, pa ću da sklonim pa se vidimo za par sekundi. Ok, sad malo lepše izgleda, a izgledat će još lepše kad ovo postane trava sve. I ajmo nazad u kućicu. Sada već kuću i sad ćete vidjeti kako ovo izgleda. Zbog buga u novom patchu, ne znam baš da će da ga popravi ili neće, chest može da se otvara čak i kad je chest iza njega. Pa ćemo to da postavimo ovako. Pravit ćemo par komada chestova. Treba nam 3 chesta. Ovako. I postaviti se ovako. Imate zid chestova. Tu će vam biti sve što nam je potrebno. I za sad ovako. Stavit ćemo, pošto ovdje želim da nam budu neka vrata, stavit ćemo krevet, sad razmišljam gdje možemo, ovdje, ovako, ovdje je ok. Dalje šta? Da, što imamo dalje ovdje? Petnice. Pravit ćemo i zid od petnica, ni to neće biti teško. Ok, sad imamo zidove i ovdje negdje će biti tunel za našu farmu, koja će, ja se nadam, da izađe negdje ovamo. Trebalo bi, stvari, da želim negdje ovdje da bude ta farmica, bude malo dalje od naše kuće, čisto da bude zanimljivije, pa kad sredimo ceo inventory, kad sredimo celu kuću, to ćemo i da uradimo. Kad organizujemo ovaj inventory ovdje, krenut ću da vam pokažem dalje šta ćemo da radimo. Ok, mislim da sam za sad sredio sve.
Pomerio sam krevet, stavio ga ovdje, iza zida petnica, stavio 2 workbencha ovdje, probušio tunel do onog dela tamo što sam pokazao i sredio chestove. Ok, dalje zadatak je da spavamo, to jest da ovdje stavimo spawn point i da vidimo tamo šta ćemo dalje da radimo. Ok, farma će da nam izgleda nekako ovako. Naravno ogradit ćemo ovo, ali to je to u principu. Sad treba još samo da odem po materijale za ogradu i da uzem, kako se kaže, na engleskom je hoe, ne znam kako je na našem. Čak nisam siguran da li postoji reč na našem jeziku za to. Ovako neko izgleda. Valjda je to ašava, ovo je lopata, nemam pojma. Uzet ćemo 2 takva, kad bolje razmislim. I ćemo jedan ceo stack wooda, u stvari ne stack wooda nego stack sticka. I to ćemo da se pretvorimo u ogradu. Ovako. Ovako. I što se... da, to je to. Imamo 20, mislim da ću da uzem još malo. Ovako nešto. Ovako. Taman. 30 je sasvim dovoljno i... ok. Jel imam 2 ove... ne bih rekao. Ne veze, morat ćemo još jedno napravimo. Ovako. Mislim da sam napravio sekiru umjesto ove... umjesto ašova, ali dobro, ne veze. To bi trebalo ovako da izgleda. I ovdje će da bude negdje ograda. Sad ću vidimo. Ovako. Ovako. Da, odavde i... treba da produžimo ovdje još jednom. I odavde. I ovako. Ok, tamo. Pošljamo ovo. I imamo farmu. Sad bi trebalo da nađemo semena. Kad uradim to, posadit ćemo ovo ostalo. Ok, sakupio sam oko 17, to jest ne oko nego 17 ovih semenja i mislim da je dovoljno, stvari nisam siguran da je dovoljno, ali bit će dovoljno za sad. Možda čak i jeste, možda... pa da, taman toliko nam je trebalo. Ne, u stvari, možda sam računao. Fali nam još jedan, dobro, ne veze, naćemo to. A sada, što sam htio pokažem, od jedne koske napravili smo bone meal, a bone meal kad se primjeni na ovo, automatski raste. Ok, imamo... ovo smo tramplovali, ok, ovako ćemo. Fali nam još jedan, pa imamo celu farmu. Sada, mislim da ćemo morati napravimo krov za ovo, zato što padat će životinje i ovi monstromi odavde, a to nećemo, tako da napravit ćemo ovako nešto.
odavde. Aha. Odavde i odavde. Popet ćemo se gore i staviti ovako, ovako. Ne, beži. Beži. Ovo je creeper, s njim oko ovoga ne želim da se kačim. Uf. Dobre. Mislim da je najbolje da spavamo. Napravit ćemo prvi hleb. I pojesti ga. Sad da dovršimo našu ogradu što smo napravili ovdje. Ja se nadam da nema više creepera. Ovako. Ovako. I ovako. Ok. Odavde, ne znam da li mogu da... ali osigurat ćemo se. Stavit ćemo ovdje. Samo sekund. Ok, mislim da je sad sve ok. Da nećemo... mislim da će ovo da pravi problem. Ovo ćemo da bacimo ovako. Da nećemo više imati živutke ovdje koji hodaju, pa... mislim da je ovo ok za završetak jedne epizode. Sredili smo kuću, sredili smo sobu, prebacili se stvari, napravili farmu. U sljedećoj epizodi ću početi da kopam. Da tražimo dijamante, zlato, redstone i ostale potrepštine. Hvala što ste gledali. Uživajte.